tegura Bibiliya yawe uko uyu munsi turashaka kwiga ibintu bikomeye. Amen. Satani adashaka yuko abantu bamenya, kandi ntabwo uzabyumva henshi mu matorero. Haleluya. Icyo nshaka kubabwira mbere na mbere ni iki: uko turi mu kwezi kwa kane, sibyo? Amen. Hari ikintu cyari kuba cyarabaye muri kwezi kwa kane, muraza kubyumva neza. Hari kubiki? Hari kuba gutangiza gahunda yo kubaka urusengero cyangwa ingoro ya gatatu ya Bisirayeli muri kwezi kwa kane. Muri kwezi kwa kane, wenda bamwe ntibazi aho bahuriye nabyo. Uku kwezi kwa kane turimo 2024, hari kuba haratangijwe gahunda yo kubaka ingoro igira gatatu ya Bisirayeli. None kuko itabaye, kuko bitabaye, Hamas itera Israeli hari mu kwezi kwa kangahe? Kwa 10. Murabyuka tariki zingahe? 7. Officiellement cyangwa mubizwi nuko Hamas ni umutwe w'Abanyapalestina ufashwa na Iran, ukaba uhagaze ku mahame y'idini ya Islam, kandi ukaba ukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo hashingwe leta ya Palestina, umurwa mukuru Yerusalemu ya kera. Hariya hari n'umusozi w'ingoro uyu munsi witwa Esplanade de Mosquée, cyangwa umusozi uriho imisigiti 2 y'Abayisilamu. Ibyo nibyo raison officielle cyangwa ibizwi, cyangwa ibyo mwakurikiye mu makuru. Ariko nashaka kubabwira impamvu Hamas yateye. Ntabwo biri officiel, ariko biri documenté. Ibinyamakuru by'isi bikomeye byarabivuze. Impamvu Hamas yateye yaje kuvugwa n'umukuru mu bayobozi ba Hamas. Aravuga ati, impamvu twateye, murankurikira, impamvu twateye ni kibazo cy'inka. Impamvu twateye ni kibazo cy'inka. Inka cyangwa inka ni kibazo ki? Wenda Imana igufashe uze kumva icyo bita pertinence cyangwa aya magambo uburemere bwayo. Ngo impamvu bateye Israeli iri Hamas, intambara ikaba ikirimo guzo no munsi, no kubera inka. Inka imeze gute? Yatumye isi injira mu kaga, ibihumbi by'abantu bikaba birapfa. N'inka ivugwa mu gitabo cyo kubara ibice 19. Kwa dusomere. Iyo niyo mpamvu Hamas yateye Israeli. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, ibi nibyo bitegekwa n'itegeko Uwiteka yategetse ati, bwira Abisirayeli bakuzanire iriza y'igaju idafite inenge cyangwa ubusembwa batigeze gukoresha. Muyihe Eleyazari umutambyi ayikuraho umuganditse, bayibikire imbere ye. Eleyazari umutambyi inka y'igaju y'iri. Bibiliya iravuga la vache rousse mu Gifaransa, sibyo? Mu Cyongereza red heifer.
mbwira rero no mu Kinyarwanda rero numva ibyo ari byo. bakuzanire iriza y'igaju. Basubiremo gatatu. Umuntu wese abisubiremo. Iyo rero niyo nyirabayazana y'intambara. Officieusement n'izindi mpamvu, ariko officieusement iyo niyo raison, iyo niyo mpamvu y'ukuri. Turaza kubibabwira. Nigeze kubigisha murabyuka, bigeze no kwiprojetana isa n'ifite ibara ry'umutuku. Amen. Iriya niyo yatumye amazi itera. Muraza kumva ibyo ari byo. Mfite n'amadokima ntabwo kuvuga ngo ni ibintu mvana mu mutwe. No. Abakristo nigo iyo batabizi, ariko ibindi binyamakuru za Le Monde, ibinyamakuru mpuzamahanga byo birinterese n'ibyo bintu. Kuko umukuru w'abamasi niwe yabivuze. Rero bashaka kumenya impamvu ariyo nka yateye icyo kibazo. Kuwa gatanu twarize ngo za nkumi 10 ngo zo zirasinzira, ziraunyikira, zirasinzira. Nicyo kibazo rero. Abisi barabizi bimbabwira, ariko abakristo barasinziriye. Si kibazo. Donc les documents ndazifite, ziva mu binyamakuru bikomeye byo ku isi byemewe, aho uwo mukuru wa Hamas yavuze impamvu bateye. Akomeza rero. Yendesha urutoki ku maraso yayo, ayaminjagire 7 yerekeje umuryango w'ihema ry'ibonaniro. Iyo nka bayosereza imbere ye, bose uruhu rwayo n'inyama zayo n'amaraso yayo n'amayezi yayo. Umutambyi yende ingiga y'umwerezi n'agati kitwa ezobu n'agatambaro k'umuhemba, abijugunye hagati mu muriro wosa iyo nka. Maze uwo mutambyi amese imyenda ye, yiyuhagire, abone gusubira mu ngando abahumanye ageze nimugoroba. Uwayojeshe amese imyenda ye, yiyuhagire, abe ahumanye ageze nimugoroba. Umuntu udahumanye ayora ivu ry'iyo nka, aribike inyuma y'aho muganditse, ahantu hadahumanijwe. Ribikirwe iteraniro ry'Abisirayeli ngo bajye barivanga n'amazi, yahindure ayo guhumanura. Iyo nka niyo gitambo gitambiwe ibyaha. Uyoye ivu ryayo amese imyenda ye, abahumanye ageze nimigoroba. Iryo ribera Abisirayeli n'umunyamahanga ubasuhukiyemo itegeko ridakuka iteka. Uzakora ku ntumbi y'umuntu yose amara iminsi 7 ahumanye, yihumanuza ayo mazi ku munsi wa 3 no ku wa 7 abone guhumanuka, ariko natihumanura ku munsi wa 3 no ku wa 7 ntazaba ahumanutse. Uzakora ku ntumbi y'umuntu wese wapfuye ntihumanure, azaba yanduje ubuturo bw'Uwiteka, uwo muntu azakurwe mu Bisirayeli. Kuko atamishweho ayo mazi ahumanura, azaba ahumanye, azaba akiriho guhumana kwe. Iri ni itegeko ry'umuntu upfiriye mu ihema. Uzinjira muri iryo hema wese n'uribamo wese bamara iminsi 7 bahumanye. Kandi ikintu cyose kirangaye kidafite urupfuko kizaba gihumanye. Kandi umuntu uzaba ari mu gasozi agakora ku ntumbi y'uwicishijwe inkota, cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa igufa ry'umuntu cyangwa ku gituro, amara iminsi 7 ahumanye. Uhumanye bamwendere ku ivu rya cya gitambo cyatambiwe ibyaha, barishyire mu rwabya, barisukeho amazi yatembaga. Umuntu udahumanye yenda agati ka ezobu, akinike muri ayo mazi, ayamishe kuri rya hema no ku bintu byose no ku bantu baririmo, no ku wakoze ku igufwa cyangwa ku wishwe cyangwa ku ntumbi yindi cyangwa ku gituro. Kandi uwo muntu udahumanye amishe kuhumanye ku munsi wa 3 no ku wa 7, nuko ku wa 7 amuhumanure, nawe amese imyenda ye yiyuhagire, nimugoroba abe ahumanutse. Ariko umuntu uzahumana ntiyihumanure, azakurirwe hagati y'iteraniro, kuko yanduje aheraho Uwiteka. Kuko atamishweho amazi ahumanura, azaba ahumanye. Iryo ribabera itegeko ridakuka. Kandi umishe ayo mazi ahumanure amese imyenda ye, uyakozeho abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose uhumanye azakoraho kibe gihumanye, uzagikoraho abe ahumanye ageze nimugoroba. Amen. Mumvise byoroshye? Igitambo gihumanura, noneho
n'uwejejwe agikozeho agahumana. Mwumva bimeze gute? Igihumanura kigahumanya. Murabyumva? Iki gitambo rero cy'iyo nka, amen, haleluya, ntabwo kimeze nk'ibindi bitambo byose Imana yategetse. Icya mbere, ibitambo byose byo koswa, holocaust, barabitwikiraga ku gicaniro cy'umuringa, cyari imbere y'ubuturo. 27 kuva umurongo wa mbere, nushaka ugere ku murongo, nako twasoma hose, umurongo wa mbere ugere ku murongo 7. Kandi uzabaze igicaniro mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mikono 5, n'ubugari bwacyo bube mikono 5, kingana impande zose, uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono 3. Mu nkokora zacyo uko ari 4 uzabazeho amahembe, uyabazanye nacyo ukiyagirizeho imiringa. Kandi uzagicurire ibibindi byo kuyoreramo ivu ryacyo n'ibintu byo kuriyoza, n'inzabya zacyo, n'ibyo kwaruza inyama, n'ibyo gushyiramo umuriro w'amakara. Ibyo bintu byacyo byose ubicure mu miringa. Kandi uzagicurire mu miringa igisobekerane nk'urushundura. Mu nkokora z'icyo gisobekerane uko ari 4 ushyireho ibifunga 4 by'imiringa. Ugishyire munsi y'umuguno ugose icyo gicaniro, gihere hasi kiringaniza igicaniro. Okay, simbuga kuri 38 umurongo wa mbere. Aha rero bagikoze icyo gicaniro. Kandi abaza igicaniro cyo koserezaho ibitambo mu mushita, uburebure bwacyo bw'umurambararo buba mikono 5. Ibyo twabisomye. Iki ni gicaniro gikora iki? Bavuze ko gikora iki? Ibitambo. Amen. Ni ukuvuga ngo cyari gikozwe muri zo mbaho bavuze, ariko gitwikirijwe muringa kuko uraresista ku muriro. Amen. Imana ivuga rero, itanga n'ibipimo by'icyo gicaniro, ariko ya nka yacu nayo twumvise ngo ni igitambo cokoswa, ariko Imana yavuze yuko bagitwikira he? Mukurikire, erega mubwire, muri ubuzima il n'y a rien de gratuit. Nta bintu yagusa. Ngo nimba ushaka kumenya ibyo Imana ivuga, ukwiye gukora effort yo kwita Imana ushoboze kumva, kuko Imana yaravuze ngo abantu banje bishwe no kubura amafaranga, bishwe no kutamenya. Mon peuple périt faute de connaissance. My people perish because of lack of knowledge. Ufahamu. Amen. Ngo Imana bishwe niki? No kutamenya ijambo ry'Imana. Amen. Mu isi baravuga ngo knowledge is power. Ngo ubumenyi n'imbaraga. Ukurusha information z'ukuri akurusha power. Wajibise? None kwizera kuva kukumva, ukumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo riduha ubumenyi bw'Imana. Nibyo bituma rero kwizera kwacu guhagarara no mu bihe bikomeye, kuko ni power. Knowledge is power. La connaissance c'est la puissance. Ukumenya ni imbaraga. None ukwizera kutangwa n'ijambo ry'Imana rikaduha ubumenyi. Siko tubwira. Nuvuga ngo ukwizera k'umukristo kudafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, hari ibigeragezo kudashobora kumutambutsa. Mwajubise? Siyo mpamvu ubona abantu benshi barakizwa umwaka mu myaka 3 bakayivoma bakaba pagani. Kubera iki? Kubera ko kwizera kwabo kwarabuze igituma gushobora guhagarara bwakomera. Ibi ndi ubagura uyu munsi, nimba Imana ikwira ubuntu ukabyizera,
sinzi ikintu kiza gukura kuri Yesu, sinzi ikintu kiza kunesha. Uzavuga nka Habakuki, nawe imirima yarumba, nawe inka zashira. Zishimira Uwiteka Imana yanjye. Ibigaragazo biza ugasanga abantu baravuye mu gakiza ngo bahuye n'ingorane, abandi bahuye n'amafaranga batigeze batunga, akabatwara le nouveau riche là, akabatwara, abandi bagahura sinzi n'ibiki akabatwara, ntago bafite ubumenyi bw'ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya. None dukurikire. Ibitambo byo koso holocaust babitwikiraga hehe? Ku gicaniro cy'umuri, l'autel des reins. Reins niyo jambo mu Gifaransa umuringa, sibyo? Amen. None iki gitambo cyitwa inka bayise ku Kinyarwanda igaju, igaju. Okay. Icyo gitambo rero ntabwo Imana yavuze ngo nacyo nubwo ari cyo koso, nubwo ari holocaust, ntabwo bavuze ngo bagitwikire kuri cya gicaniro. Ntabwo bayisomye se? We ntiwabisomye? Ngo bazafate iriya nka ngo bayisore hanze y'umurwa. Mukurikire. Bayisore hanze y'umurwa. Kure yahera. Ngo hariya niho bazayibaga, none umutambyi mukuru agahita afata amaraso. Amen. Ibisigaye byose by'iyo nka nibyo mu nda, Imana yavuze ngo babitwike bihinduke ivu. Hanyuma ryavu barifate baryegeranye, baribike ahantu ngo rizajya zikoreshwa mu guhumanura ubwoko bw'Imana. Neje kubabaza, kuki ko ari igitambo kitwa cyo koswa nk'ibindi, sibyo? Cyo batagishira ku gicaniro kiri ahera, kuvuga imbere y'ubuturo, cyangwa bamaze kubaka ingoro bageze mu gihugu imbere y'ingoro y'Imana, ahubwo cyo nubwo ari cyo koswa ngo bakwiye kugisora hanze y'umurwa kugira ngo abariho ibyacyo bikorerwa. Umutambyi akazafata y'amaraso akazagenda rero ku buturo akamijagira kugira ngo yize ubuturo, amaraso akeza ubuturo, hanyuma ivu rikazakoreshwa mu guhumanura ubwoko bw'Imana bubashe kwegera ahera Imana, bubashe kwegera ubuturo bw'Imana. Mwabizi babigira gute rero? Umutambyi yafataga ririya vu, bona inka yose itwiswe, ivu riba ryinshi, iryo vu rizabikwa, none bakajya bafata rikeya bakavanga n'amazi ya Silowe, ikidengezi ki Siloam. Hanyuma bamara kuvanga agahinduka amazi yo kweza ubwoko bw'Imana. Ese iyo murabyumva? Ni mu byumva uko Imana ishaka ko mubyumva. Na tubazo twose mu kawunga yashize turatumuka uyu munsi. Piga amagobi kwa Bwana Yesu Kristo. Umva rero, kuva inka ya mbere, sibyo, bayisora hanze y'umurwa bakayibaga, bakavana amaraso yayo, bagahita batwika ibisigaye byose, kugeza uyu munsi hamaze kwicwa inka 9 gusa. Umviriza, inka ya mbere, amen, haleluya, yarabazwe. Umutambyi mukuru icyo gihe yari Eliyazari, umwana wande wa Aaron. Amen. Iyo nka ya mbere yo mu gihe cya Eliyazari, n'amateka yose ya Isirayeli hatanzwe inka 9 zonyine, kubera ko ivu ry'inka imwe ryeza umubare utabarika.
amen. Weza miliyari z'abantu kugira ngo bazarangize ivu ry'inka imwe. Okay, dukomeze. Kugeza kuri iyi saha hatanzwe inka zingahe zigaju? 9. Kuva hehe? Kuva ryari? Kuva igihe cy'umutambyi mukuru Eliyazari. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo kugira ngo iriya nka mutawuri ibyayo, Imana yavuze ngo bazayisore hanze y'umurwa kure yahera. Habaga hehe? Habaga ku musozi wa Elayono. Ku musozi wa Elayono, le mont des Oliviers. Aho niho iyo nka bayitambiraga, kuyitamba, bagafata amaraso yayo, hanyuma ivu rikabikwa kuzajya rikoreshwa rivanzwe n'amazi ya Siloamu kugira ngo bahumanure abantu. Amaraso ahumanura ubuturo, ivu rigahumanura abantu. Amen. Iyo uhagaze ku musozi wa Elayono, umviriza, ndeba. Iyo uhagaze ku musozi wa Elayono ukareba mu murwa wa Yerusalemu, hagati y'umusozi wa Elayono n'umurwa hari ikibaya cyitwa la vallée de Cédron, ikibaya cya Kidroni, hamwe Dawidi anyuze ahunga umwana wa Abusalomu. Ntabwo mubisoma? Amen. Yavuye mu murwa anyura mu kibaya, mu kiyego nibaza ko bavuga Kidroni, Cédron mu Gifaransa. Nivuga ngo uhagara ku musozi, ko narahageze, hariho ikibaya cya Cédron, Kidroni tuvuge mu Kinyarwanda. Noneho ubona neza irembo ry'iburasirazuba ryitwa la porte dorée cyangwa golden gate. Tuweze kuryiga hano. Irembo ry'iburasirazuba mu marembo ya Yerusalemu ari irembo ryitwa iry'iburasirazuba. Rero iryo rembo rero muri icyo gihe, amen, cy'amateka ya Isirayeli, bamaze kuba mu gihugu, Dawidi yamaze gufata umurwa Yerusalemu ayambuye abayebusi, amen. Hanyuma hakubakwa n'inkike n'iki byose, no mu gihe cya Salomo akubakwa ingoro y'Imana ya mbere igasimbura ubuturo. Haleluya. Umutambyi mukuru yashobora guhagarara ku musozi wa Elayono, hanyuma hari ikibaya cya Kidroni, akanyuza mu irembo ry'iburasirazuba, hanyuma urenze irembo ry'iburasirazuba hatangira ingoro. Wajibise? Hanyuma akaba ashobora kubona binyuze mu irembo ry'iburasirazuba, akabona ingoro y'Imana, ariyo twita ingoro ihagaze ahera. Iyo nka rero bayitwaraga ku musozi wa Elayono, niho byose byakurirwaga. None umutambyi akaza, mumvise ngo amaze kubikora ngo akwiye kwiyuhagira, akamesa imyenda, akamara umunsi wose ahumanye. Mwabyumvise? Kandi nta cyaha yakoze. Mumve iyo nka ko ari ikintu imo mystère ikomeye. Umutambyi mukuru bwe n'abazamufasha kubyerekeye kuyora ryavu n'ibiki byose, ngo bakwiye kumara umunsi wose bahumanye, bakiyuhagira, bakamesa n'imyenda. Mumenye ko bo bari mu by'umubiri, ariko bifite icyo bitubwira twebwe uyu munsi mu buryo bw'umwuka. Kugeza murabyumva? Amen. Bakamara umunsi wose bategera abantu, mise en quarantaine, bahawaka bihaye akato. Niko Imana yategetse. Vuga muti niko Imana yategetse. Haleluya. None reka rero tugere mu kigihe cyacu. Iyo byose iby'ingenzi wabyumvise. Aho iriya nka itandukaniye n'ibindi bitambo n'ibihe byo kozwa, babitwikiraga ku gica hanze y'umurwa. Hoya mu murwa, ahubwo imbere
imbere y'ingoro, amen, cyangwa bakiri mu butayu imbere y'ubuturo. Si mu buturo indani, sibyo, ahubwo imbere y'ubuturo. Haleluya. Iyo Umwisirayeli yazaga kubera ibyaha bye, yinjiraga mu gikari hariya, haleluya, iyo bita parvis, hanyuma akaza, noneho icyambere yabonaga mbere yo kubona, arabona ubuturo, ariko icyambere yabonaga igicaniro cy'ibitambo, hanyuma akaza ikarabiro, amen, abatambyi baka kugira ngo batangire umurimo wabo. Imana ishimwe. Noneho ikibazo rero wowe kikurewe umwanya niyo nshaka kugeraho rero, ibya Hamasi n'ibindi n'uyu mwanya rero. Imana ishimwe. Ariko mbere yabyo nashaka nkubwire kugira ngo ubyumve mu buryo bw'umwuka, kubera yuko Abisirayeli ibyabo nibyo byacu, ariko twebwe mu buryo bw'umwuka. Amen. Haleluya. Abisirayeli, umviriza, itorero rimaze kuzamuka mu ijuru, Imana ivuga ko bazongera gukora ibyo amategeko ya Mose avuga. Ku bw'ibyo bakwiye kuba bafite ingoro. Babise bakwiye kuba bafite ingoro. Turaza kuyivugaho rero, ariko tubanze twumve icyo Pawulo yayishuye mu rwandiko yandikiye Abakorinto, haleluya, ba kabiri ibice 3 ku murongo wa 13 tugeze ku 18. Mumve impamvu bo bazakomeza kugendera mu mategeko ya Mose iby'umubiri kuzagezaho Yesu azabiyereka agarukane n'abera bose. Bo baracyari muri Ancien Testament, baracyari mu Isezerano rya kera. Ibi by'inka n'ivu bo baracyabirimo. Ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Amen. None ikibazo cy'Abisirayeli ni ikihe noneho mukurikije ibyo tumaze gusoma? Mumva ari iki? Bafite umwitwikiro. Nuvuga ngo twebwe twamenye Kristo nuko dufite umwuka wa Kristo. Amen. Ariko bo baracyafite umwitwikiro wa Mose. Kuko iyo basoma Isezerano rya kera, umwitwikiro urahari. Icyo rero kibatwikiriye mu mwuka kivanwaho iyo Umuyahudi ahindukiriye Kristo. Ariko bo nk'ishyanga ntago barahindukira Kristo. Niyo mpamvu bari mu Isezerano rya kera kuzagezaho Yesu azagarukana n'abera bose. Ibyo mwumvise? Haleluya. Nuvuga ngo hariho voile spirituelle, hari umwitwikiro mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo bari Abayahudi batakijijwe mu buryo bw'umwuka barahumye, bafite voile, bafite umwitwikiro. Niyo mpamvu bo nibajya mu Isezerano rishya bagwa mu Isezerano rya kera. Kuko ngo uwo mwitwikiro uvaho ngo iyo umuntu ahindukiriye umwami Yesu ngo niyo ahumuka. Kuko ngo aho umwuka w'Imana ari ngo niho hari umudendezo. Amashi menshi. Noneho umviriza rero, Bibiliya avuga ngo Abisirayeli nibagaruka mu gihugu cyabo, aho ndio ndasimbuka ibindi byinshi, nibagaruka mu gihugu cyabo, bamaze imyaka myinshi baratataniye mu mahanga menshi yo ku isi. Nibagaruka mu gihugu cyabo, bazongera bigarurire Yerusalemu ya kera basize, ari Yerusalemu y'Iburasirazuba. Kuko uyu munsi Yerusalemu ni umujyi umwe urimo ibice bibiri. Yerusalemu ya kera ari Yesu yasize, ariyo Dawidi yubatse, hanyuma igihe batawukaga bahise bagana
zuba. Rero Yerusalemu y'Iburengerazuba ni nshasha, yarubatswe n'abagiye bava mu bihugu by'Uburayi na hehe, bazanye n'ubushobozi bwinshi. Noneho c'est une ville moderne comme les villes modernes. Nuvuga ngo Yerusalemu, hari Yerusalemu ishaje, ntago yigeze yevuriwa. Mwabyumvise? Ni yindi umwami yasize. Na Yerusalemu ifite ama highway, ifite ama autoroute, ifite ama building maremare. Ni Yerusalemu yo hanyuma y'Iburengerazuba. Ariko byose biri kumwe. Ibyo uko kubimenya. Amen. Noneho Bibiliya avuga ngo nibagaruka bazongera bigarurire Yerusalemu ya kera. None kugira ngo mbibutse ngo tugere rero ku ntego, Yerusalemu ya kera barayigaruriye nyuma y'intambara y'iminsi 6 mu 1967. Babyita la guerre de 6 jours. Bigaruriye Yerusalemu ya kera. Ingabo za Israel ziyobowe na komanda Moshe Dayan. Amen. Kandi uwo ntago yizeraga ijambo ry'Imana, Moshe Dayan. Ariko bamaze kugera ku musozi w'ingoro, Moshe Dayan yaravuze, kandi ntago yizera. Ni Umuyahudi, akoma kuri Abrahamu, Isaka na Yakobo, ariko ntago yizera kubera ko bavukiye mu mahanga. Noneho bamwe bagarutse araba ate, abakanye. Moshe Dayan bamaze n'ingabo ze, amaze kugera aho yavuze iri jambo ngo twageze ahera ntago tuzongera kuhava. Kuva muri 1967 nibo bahafite. Ariko kubera bakwiye kubana n'abari b'Abanyapalestina, nubwo bafite Yerusalemu ya kera irimo wa musozi w'ingoro, ariko basanze hariya ku musozi w'ingoro nta ngoro ihari ko yarashenywe mu mwaka wa 70, ishenywe n'Abaroma. Kwari ku ngoma y'Abaroma, ingabo z'Abaroma ziyobowe n'umugaba mukuru witwa Titus cyangwa Tito. Basanga rero ahagaze imisigiti ibiri n'umwanya n'iri. Umusigiti abakunda kubona mu televiziyo iyo berekanye intambara zo muri Sene, mujya mubona iyo Yerusalemu ikintu kimeze cy'izahabu, yibata Dome du Rocher. Nuvuga ngo uno musigiti wa mbere wibatse mu kinyejana cya 7 cy'igihe cyacu. Ubwo Abisirayeli bari baratatanye. Hanyuma umusigiti wa kabiri uri mu majyepfo, nuvuga ngo hepfo muri sud yo musigiti wa mbere ufite ikintu cy'izahabu. Mujya mukibona abakunda amakuru. Nubu hamagaye Yerusalemu, ikiza kubira ko ari Yerusalemu urareba, nuko ubona umusigiti witwa Dome du Rocher cyangwa umusigiti wa Omar. Kuko Omar niwe yari umukalifa mukuru wa Islam icyo gihe. Amen. Niwe wubakishije uwo musigiti. Amen. Hanyuma hepfo y'uwo musigiti hari undi musigiti witwa Mosquée El-Aqsa. Ni misigiti ibiri byafashe. Amen. Niyo mpamvu babyita ngo l'esplanade des mosquées, kuko ni misigiti ibiri, umusozi w'imisigiti ibiri. Abisirayeli bawita umusozi w'ingoro, Abarabu bakayita umusozi w'imisigiti. Si bizora? Kadukomeze. Manishimwe. Murangurikira. Ibi bintu ni umukara nagwa kubyumva no kubyakira, kubyizera, bikurutira amadolari yose warota ko watunga. Noneho ingorane zihari nizi rero, kuko batubaka ingoro yabo ya gatatu. Reka mbibutse iya mbere yubatswe na Salomo mwene Dawidi, ishenywa n'ingabo za Babiloni, Iraq, ku ngoma ya Nebukadnezar. Haleluya. Mu mwaka wa 587 mbere ya Kristo. Wa kabiri wongera kubakwa n'abavuye mu bunyage nyuma y'imyaka 70 bari mu bunyage, bagarutse Bazorobabeli n'aba Yosuwa mutambyi mukuru. Amen. Abo nibo Imana yakoresheje
kugira ngo bongere kubaka ingoro ya kabiri. Niyo mpamvu bayita ngo le temple de Zorobabeli, ingoro ya kabiri. Hanyuma Yesu yenda kugaruka, Roma yari yahaye umuntu yitwa Herode. Roma imuha gutegeka Yudeya, kugira ngo ashimishe abayuda kuko atari umuyuda, kugira ngo abategeke neza. Yari umunyedomu. Muzi ko Edomu nabakomoka kuri Esawu. Uriya yari umunyedomu, kugira ngo abashimishe. Avuga ati nta kintu umuntu yashimisha umuyuda nuko amubahira ingoro. Amen. Noneho afata ya ngoro ya Zorobabeli, kuko nta bushobozi bwinshi bari buhari, we ashiramo imbaraga nyinshi, arakora muita finissage, sibyo? Akora finissage y'izahabu, ngo mu buryo no mu bihugu bya kure izuba rikubise ku ngoro, iyo ngoro bayita le temple de Herode, kuko niwe yakoze finissage. Noneho ngo ntago washobora kureba gutya, amaso yahitaga huma, kubera ko byose byari zahabu gusa. Amen. Ahandi ifeza. Yesu rero yasanze iyo ngoro, yakorewe finissage na Herode, niyo ngoro yasanze. Na niyo mpamvu rimwe asohotse mu murwa wa Yerusalemu, ari ku musozi wa Elayono, ba Petero bamwereka ubwiza bw'iyo ngoro. Yari fierté y'abayuda, yari ishema. Arabwira ngo nimubona biriya, nubona ibyo muvuga ngo ni ishema ryanyu, ngo mu gihe kizaza nta buye rizasigara rigetse ku rindi. Abo ba Petero ntago bari kubyemera ibyo. Amen. Kuko isi ntishobora kubaho nta ngoro kuri bo. Bari bazi ko iriya nituma isi ikomeza kubaho. Ariko byarabaye. Mwaka wa 70 Titus n'ingabo ze barayisenya, baratwika, nyazayo na kimwe, za zahabu zose barazitwara, noneho hasigara ari amatongo. Amen. Yo ni ngoro igira kangahe kabiri. Noneho baragarutse rero. Kuva mu 1948 Isirayeli iri mu gihugu cyayo, ariko basanze ingorane, kubera yuko nubwo bagarutse, ariko Yerusalemu ya kera nubwo iri mu maboko yabo, ariko umusozi w'ingoro hari imisigiti, kandi nta handi bashobora kubaka ingoro amategeko ntabwo abyemera ya Mose. Naho nyine biragenda gute rero? Kugira ngo rero babana amahoro nabo Barabu, icyo bakoze deal, barumvikanye. Umugira maboko ya autorité ya Bisirayeli, ariko umusozi w'ingoro ntago uzabajere n'Abisirayeli, ahubwo uzabajere n'Abarabu bahaye uwo murimo igihugu cya Yorodaniya. Hari urwego rwitwa wakfu, nirwo rujera umusozi w'ingoro. Abayahudi bemeye kuhasura ariko ntibasenge, bemeye kujyayo ariko ntibasenge. Urambwira uti bagasengera mu mutima. Mumenye ko bo baracyari muki mu isezerano rya kera. Ntabwo umuntu asengera mu mutima, n'umubiri ukwiye. Wayibise kugeza murabyumva. Isirayeli ifite umusozi w'ingoro uri muri Yerusalemu ya kera. Umusozi w'ingoro nta ngoro ihari, hari imisigiti ibiri y'Abayisilamu. Amen. Umusigiti wa Omar, Dome du Rocher, na umusigiti El Aqsa. Abisirayeli rero bafite Yerusalemu ya kera, ariko ntibafite uburenganzira ku musozi w'ingoro. Uyu mwanya nkubwira ujera umusozi w'ingoro, imisengere yawo, imikoreshereze hariya ni igihugu cya Yorodaniya kiri iburasirazuba bwa Isirayeli, kifite urwego rwitwa wakfa. Wakfa niyo ijera uriya musozi w'ingoro. Majubisi murabona ni ibintu bitumvikana. Mufite igihugu, ariko muri icyo gihugu hari ahantu mudafite uburenganzira. Majubisi ntago mwumva ko hari ikibazo? Mufite igihugu, ariko muri icyo gihugu hari ahantu mudafite uburenganzira. Ni ibintu rero spirituel, ni by'umwuka, kuko mu buryo bwa logique ntago byumvikana. Reka dukomeze. None rero kuva aho bagarukiye birabarya cyane cyane ko ubu abantu bafite ubushobozi muri Isirayeli n'Abayuda bahagaze mu idini rya Mose, ba Netanyahu.
ubu abafite power mu gihugu cya Israel n'abantu bahagaze muri Tora, isano rya kera. Ibyo wabyumvise? Okay. None nimba ari bo bafite ubutegetsi ubu, niwumva yuko inzozi zabo nuko ingoro yubakwa. Igihe cyose nta ngoro hari ikibazo. Umva, iyo abayuda basanzwe bagiye gutembera ku musozi w'ingoro, hari abayuda badashobora kujyayo. Arundi baragera mu bintu bikomeye rero. Nubwo abayuda bemerewe kujyayo, hari abayuda batemerewe kujyayo. Abo ni bande? N'abayuda biziho, tuza kubyumva, ko bakomoka kuri Aroni. Kubera iki batajyayo? Abayuda bose bemerewe kujyayo ariko ntibasenge. Ariko abayuda biziho ko ari urubyaro rwa Aroni. Ndaza kubabwira ikindi gitangaza cyawe muri iyi misi. Abayuda bose bemerewe kujya ku musozi w'ingoro, kiretse abizi ko bakomoka kuri Aroni. Bo ntibashobora kandagira hariya. Kubera iki? Kubera ko yanka yakabejeje ntayo. Ni ukuvuga ngo bibara ko bakwiye kubanza guhumanurwa na yanka y'igaju babone kujya, kuko kuri bo haracyarahera. Ntiyashobora kujyayo batabanje gusukwaho byavu. Babyumvise ibyo? Bo barebera kure umusozi w'ingoro basaba Imana izabagirira ubuntu ntibazapfe batarahagera. Kugezaho turabyumva? Amen. None tega amatwi rero, urebe rero wowe ukinisha Imana, urebe ukuntu iby'Imana bikomeye. Umviriza, Aroni ni mukuru wa Mose. Uhereye none ugasubira inyuma mu mateka, Aroni yabayeho nk'imyaka 2,300 na 300 birenga imyaka. Hagati y'igihe Aroni yabayeho nawe uyu munsi hanyuze mu myaka 3,300 na 300 birenga. Sibyo? Ni gute umuntu yabayeho imyaka 3,000 na 300 wamenya kukomoka kuri we? Kandi mwaratataniye mu mahanga, mwaragiye Babuloni, sibyo? Mwavuyeyo mumaze imyaka 2,000 mu mahanga. Uzamenya gute ko wowe ufite muri wowe amaraso ya Aroni? Kubera yuko nuko bakubaka ingoro ya gatatu, abazakora umurimo w'ubutambyi bakwiye kuba bakomoka kuri Aroni. None se bazabimenya bate? Murangurikira? Iyo numvise revelation y'Imana, ndabwira umwami dukora iki? Imana ni igitangaza. Kubera ko science yateye imbere muri genetique, gupima uturemangingo onde ADN sizi mu Kinyarwanda, aho bapima bakamenya abo komokaho. Sibyo? DNA, ADN. Ubu rero barapimye abita bose ko bakomoka kuri Abrahamu, Isaka na Israel. Mwabyumvise? Basanga hariho igitsina gabo. Ibi mbabwira n'ibintu scientifique, mfite amadokima hano. Mwabyumvise? Nimuguke muri genetique muri Amerika, binje muri uwo murimo, za laboratoire zikomeye, barapima basanga mu Bisirayeli, vuga ngo abayuda, nongere mbibutse, umwisirayeli wese ntabwo akomoka kuri Abrahamu. Ugiye muri Israel ushogira ubwene gihugu. Niyo mpamvu dukoresha ijambo abayuda. Amen. Abayuda bose igitsina
gabo. Ndakubwira impamvu. Barapimye ADN yabo. Mwumve, basanga ko sinshobora kuvuga ibi ntafite proof, ntafite fact, mfite amadokima y'izo laboratoire. Barapimye basanga mu Bisirayeli bose, amen, bafite amajene atandukanye. Mu Bisirayeli hariho abalewi, amen, nabo bafite amajene nk'ay'abandi bayuda, babyumvise. Ariko mu balewi hariho bene Aroni, abakomoka kuri Aroni, kuri chromosome ya nyuma. Chromosome ituma umwana agira igitsina runaka. Ko dufite chromosome 46 muri pere 23. Bivuga ngo hariho chromosome duhabwa n'abamama, chromosome duhabwa na papa 23 ikaba 46. Kuri chromosome ya nyuma, amen, ya 23 muri ADN yabo abayuda bo mu balewi bene Aroni, uyu mwanya mbabwira basanze kuri chromosome ya nyuma yitwa Y, kuko abamama bafite XX, abapapa bafite Y na X. Kuri Y rero ariyo ituma umuntu agira igitsina gabo. Basanze hariho marker, hariho za gene zimwe kuri chromosome special abandi bayuda n'abandi balewi badafite. Iyo ni miracle ikomeye. Wenda abantu bize genetique barabyumva. Ese muranyuye naravuga? Fata Abisirayeli bose bafite ADN yerekana ko ari Abisirayeli tuvuge. Fata rero mu Bisirayeli abalewi bakomoka kuri Lewi, sibyo? Nabo bafite ADN idafite specificité cyane par rapport Abisirayeli bandi. Ariko bene Aroni, wabyumvise, bo mu balewi bo muri Israeli kuri chromosome Y, Y chromosome Y hariho marker, hariho ikintu abandi bari badafite. Aho rero niho byaboroheye kuzabonamo abatambyi. Uyu mwanya mbabwira hari abatambyi 100 uyu mwanya bakomoka kuri Aroni, bamaze imyaka irenga 4 bariho baritoza ubutambyi ingoro niyubakwa. Abalewi 100. None ko abatambyi babonetse, ubwo rero umutambyi ukuna azaboneka, sibyo? Abalewi barafasha bene Aroni mu indi mirimo, ariko ubutambyi bugenewe bene Aroni. Abalewi bandi barabafasha mu buturo, ariko ubutambyi nyirizina bufitwe na bene Aroni. None umviriza, kugira ngo bakore umurimo hakeneye ibintu bibiri by'ingenzi. Hakenewe ingoro, iyo mvuze ingoro abariho n'igicaniro. Hakenewe ibindi bitambo birahari, ariko hakenewe cya gitambo yanka. Haleluya. Kuva umwaka 70 ingoro ishenywa, nta nka nk'iriya yongeye kuboneka. Umviriza, inka zose zo ku isi nta nimwe yigeze yuzuza iby'Imana yavuze bizaranga yanka y'igaju batubwiye. Murazi yari byo Imana yavuze ngo nubwo yaba ifite ririya bara, bagasanga hari akoya kamwe k'umweru tuvuge, iyo Imana irayanga. Wabyise ni muri ubwoya bwose bw'inka ntiyaboneke nakoya nakamwe k'umweru. Mumva byoroshye? Nuko iriya nka rero ntigeze iboneka kuva mu mwaka 70 ingoro ishenywe.
icyo nicyo cyari ikibazo rero cy'abayuda, bati nubwo twakubaka ingoro ntabwo tuzabona ikizatwinjiza mu ngoro, ni ukuvuga ngo ikizatweza ryavuye yanka. Amen. Kandi iyo nka ikwiye kuba ifite umwaka kuva kuri 0 kugera ku myaka 3. Irengeje imyaka 3 Imana irayanga. Ikwiye kuba sacrifié, ikwiye gutambwa hanze y'umurwa ku musozi wa Elayono itarengeje imyaka 3. None umviriza uko byagenze. 2022 turi muri 2024. Texas muri Amerika hari umuntu afite famu, yagiye kubona gutya aproduije inka 5 z'igaju zanga. Hariho ikigo Yerusalemu gishinzwe gukurikirana iby'ingoro izubakwa. Bamaze kubyumva batuma rero abarabini bakomeye babo baragenda kusuzuma, barareba ku maso babona ko ari zanga bamaze imyaka hafi 2 bategereje. Inka imwe yaguzwe amadolari 200,000. Inka 5 kugira ngo bazigeze muri Israeli batanze miliyoni y'amadolari. None zigeze muri Israeli aho bazishize rero. Nimba hari ibigo ku isi birindwa, nta hantu harinzwe kurushaho izo nka ziri. Kubera iki? Kubera ko inkike z'aho hantu ni acier, ni ibyuma, nagora amatafari. Inkike ni ibyuma zirinzwe na special force muri Israeli. Noneho kirazira ko hagiruye uzegera atari abantu bemewe n'amategeko ya Mose, ndetse no kuzikoraho atari abantu bemewe n'amategeko ya Mose. Abandi bemewe bazirebera kure. Muri izo enye rero basanze imwe rimwe izana akoya k'umweru. Iyo rero barayikuyemo akoya k'umweru. Ese murabyumva ibyo? Izo enye rero kugeza kuri isaha zo ziriteguye, zirujuje ibyangombwa, zizajyanwe ku musozi wa Elayono kugira ngo imwe ivamemo ryavu rizeza Abisirayeli bamaze kubaka ingoro yabo n'amaraso yayo. Umutambyi mukuru ayamijire hehe ku ngoro igizaba yubatswe kugira ngo akazi katangire. Urebe bafite enye. Nimurambirwe tugira turasetira umusozo. Ariko kiya gitangaza cha chromosome Y kirakomeye cyane. Sinzi ko mu byumba bibone. Amen. N'abageneticien bavuga ati ibi ntago bisanzwe. Imana ni gitangaza. Mugo ati Imana ni gitangaza. Bwenge bwawe burahebuje. None uzashidikanya gute kuri Bibiliya? Kristo umupfapfa. Umvira rero. Igihe Amasi yateraga, impamvu ni yihe? Kuko narinzi ko ari aho mwashaka kongera. Mu 2020 sejo bundi habaye icyo bita les accords d'Abraham. Mwarazumvise? Amasezerano ya Israeli n'ibihugu by'Abarabu. Ntabwo mwabyumvise? Babyita les accords d'Abraham. Amasezerano ya Abraham. Israeli n'ibihugu by'Abarabu. Hariho muri Amerika yari Trump. Amen. Muri Israeli yagarariwe na Netanyahu, uyu nyine minisitiri w'intebe. Amen. Hanyuma hariho uhagarariye yutele Zemira Arabini, ibihugu bishize mu by'Abarabu hamwe na Bahrain. Barasinye amasezerano yuko kariya gace kose k'iburasirazuba bwo hagati, Moyen Orient, Middle East, igihe cyose cy'amateka yako karazwe n'intambara. None bagira bakore mu buryo
kazaba agace ku isi kazarangwa n'amahoro yuzuye n'ubukungu butigeze kuboneka ahandi no mu bindi bihe. Abaturage b'akariya gace bazaba amahoro asesuye, kandi buri muturage aba mu bukire yarota ko yabamo. Mwabyumvise? Kariya gace gahinduke agace k'amahoro, hanyuma umuturage wese wo kariya gace azabe ari mu mahoro ndetse no mu bukire. Bivuga ngo ku isi yose hariya hazaba hatandukanye no ku isi yose. Hariho projet yo kubaka imigi, utabona abasirikare, utabona ibiki, ikoranabuhanga, intelligence artificielle, artificial intelligence nizaba yobora buri kintu cyose. Bivuga ngo ibintu byose biri muri tekinoloji ihanitse. Amen. Kandi ubushobozi burahari kuko hari ahantu harakungahaye, murabizi, mu byerekeye peteroli n'ibindi. Ibihugu bimwe by'Abarabu byari bimaze kwinjira muri amasezerano ya Aburahamu. Kuko ya Aburahamu kuko atayise amasezerano ya Aburahamu, nuko bavuga ngo twege Abayuda Imana ya Aburahamu niyo Mana yacu, namwe Abarabu Imana ya Aburahamu niyo Mana yanyu. Siko bimeze se? Amen. Ngo n'Abakristo nabo ngo Imana ya Aburahamu niyo Mana yabo. Rero igihe cyo gushamirana kirarangiye. Ngo iyo niyo ntego. Mwabibise? Nago turagera rero mu bindi. Israeli yashize umukono kuri amasezerano hamwe n'uhagarariye les Emirats Arabes Unis, ibihugu byaro bishize hamwe ari mu Iburasirazuba bwo hagati. Amen. Bahrain nayo sira umukono nayo muri abice. Mu nyuma Arabia Saudite, mujya muyumva, nayo iraza irinjira muri ayo masezerano. Amen. N'ibindi bihugu bya Sudan, Maroc nayo biramaze kwinjira, iriya bira bihugu byo muri Afrika y'Amajya aruguru. Ngo yari gahunda ko ibihugu byose by'Abarabu bizinjira muri amasezerano. None umviriza rero, Arabia Saudite muri bice niboneka ko ariyo leader, ni nka mama wa biriya bihugu mu byerekeye ubukire n'imbaraga. Wayibise? Umviriza, imaze kwinjira, umva rero, imaze kwinjira amasezerano, umviriza, ihita ikora amasezerano rero uretse iby'ubukungu no gutiza imbere education, ubumenyi, tekinoloji n'ibiki, kariya gace gakungahaye kurusha za Amerika, kurusha na hehe. Bahise bakora amasezerano, reka mvuge buhoro buhoro. Amen. Bahise bakora amasezerano ngo kubera ko dushaka gukuraho ikintu cyose cy'ubuhezanguni bw'amadini n'iki, ati tuzabashoboza kubaka ingoro ya gatatu. Revendication z'Abanyapalestina ngo leta yabo izabana na leta y'Abayahudi na Yerusalemu ya kera iba umurwa mukuru wa leta ya Palestina musishinzwe. Arabia Saudite bati ibyo ku ruhande. Muri amasezerano tuzageraho tubashoboza kubaka ingoro ya gatatu. Yari amasezerano yibanga ahishwe mu accord d'Abraham wasano ya Abrahamu. Umviriza rero, turagenda bene data. Iki gihe ntabwo cyoroshye. Ndio ndababwira ibintu biri d'actualité. Tu peux vérifier ça partout. Umviriza rero, amasi rero irabimenya. Yabimenye gute? Umviriza, hari inama yabaye muri Cisjordania mu gice cya Israel, kuko hari Cisjordania igice kimwe cy'Abanyapalestina n'ikindi cya Israel. Hari inama ihuje abarabini ba Israel, abantu bakomeye mu idini rya Mose. Barahuye rero baravuga ati ko yanka yabonetse, sibyo, tukwiye kuzayibaga nkuko Mose yabivuze, yabwiwe n'Uwiteka mu kwa 4 muri uku kwezi, kugira ngo ryavu riboneke
n'aya maraso aboneke. Hanyuma nimara kuboneka rero ivu tuyifite, kuko hari amasezerano ya Arabia Saudita izatuhesha kubaka ingoro. Buriya rero turiteguye ko tufite yavu n'aya maraso yo kweza ingoro niyubakwa, kweza ingoro amaraso, kweza ingoro n'ivu yo kweza Abisirayeli. Amazi irabimenya intego y'iyo nama, kubera ko Iran ariyo iri inyuma y'amazi. Irabwira ati rero nidukore vuba na bwangu, ndabaha tekinoloji, buri kintu cyose nimutere Isirayeli hataragera mu kwa 4 k'uyu mwaka, kugira ngo iriya nka ntibagwe. Niyo mpamvu rero y'igitero cya Hamas. Hanyuma guheraho Netanyahu avugana n'abandi bakuru b'Abisirayeli, baravuga bati tube turetse ibya yanka. Kubera iki? Mukurikire. Igitero cya Hamas kimaze gutangira, bamaze gutera, Isirayeli nayo igahita itera muri Gaza. Arabia Saudite yavuze iki? Yavuze ngo ya masezerano ya Aburahamu abaye ahagaze. Abaye ahagaze. Ese ibi muri bikurikira? Amen. Reka rero mbasomere mbere ko ninjira ku musozo, mbasomere ibintu biri mu masezerano ya Aburahamu ariko muri rwa ruhande ruhishwe. Mbasomere rero dokima. Nago turamenya impamvu Hamas yabimenye na Iran bagahita batera. Impamvu nago nababwiye impamvu ni yanga. Ariko se kubera iki se? Kuko iyo batabimenya kugeza uyu munsi inka yari kubagwa. Maze kumenya impamvu rero. Icyo nicyo kitureba gihe nawe rero. Imana ishimwe cyane. Umva rero ibiri muri yo gahunda y'amasezerano rwihishwa ya Israël na Arabia Saoudite. Voici les actions du département politique. Département politique ya gouvernement ya Israël ishinzwe icyo kibazo. 1. Établir des sessions spéciales à la Knesset, donc le parlement israélien, sur le 3e temple. Gushiraho amahuriro y'inama yihariye ku kibazo kijyanye n'ingoro au sein du parlement israélien. Mu nteko ya Israeli yitwa Knesset. Nuvuga ngo mu nteko bashireho icyo kibazo cy'ingoro ya gatatu, mu byigwa mu manama yo mu nteko. Deuxièmement, intégrer le ministère de l'éducation, bazane ministère y'uburezi, du tourisme, ubukerarugendo, des cultes, imuco, culte, imisengere mu masinagoge ni kuna temple bafite, imisengere, afin de diffuser l'idée du temple, kugira ngo bamamaze basakaze igitekerezo cy'ingoro et son impact sur la paix au Moyen-Orient et dans le monde. N'ingaruka yacyo ku mahoro muri biriya bice by'uburasirazuba no mu isi yose. Nuva ko nawe barakuvuze kandi utarimo. Planifier la journée de la préparation du 3e temple. Gutegura umunsi wo gushiraho ingoro ya gatatu. Préparation. Imyiteguro yo kwitegura ingoro ya gatatu. Umviriza le 9 avril. Itariki 9 z'ukwa 4. Le 9 avril. Ni itariki 9 z'ukwa 4. Nitwa harenze. Twararenze. Bitabaye. Kuki. En souvenir de la destruction des 2 premiers temples survenus à cette même date. Nk'urwibutso rw'umunsi iyo ngoro yasenyweho mu mateka. Les 2 temples. Ya za ngoro ebyiri zasenyweho mu mateka. L'an 586 avant Jésus-Christ. Umwaka wa 586 mbere ya Kristo. La destruction du premier temple. Ingoro ya mbere nibwo yashenywe.
le 9 avril. hari ku itariki 9 z'ukwa kane. Et en l'an 70, No mu mwaka wa 70 le deuxième temple a été détruit ingoro ya kabiri nibwo yashenywe le 9 avril. kuri iyo tariki nyene y'9 z'ukwa kane. Le département politique s'occupe d'établir des liens dans le monde entier Urwego rushinzwe bya politike dans le monde entier mu isi yose avec les communautés qui soutiennent la construction du troisième temple. n'amahuriro amahuriro ashigikiye ukubakwa kw'ingoro ya gatatu. 4. Lutter contre la désinformation et la discrimination qui se déroulent actuellement sur le mont du temple. Icya kane ni ukurwanya ubujiji, mbese kutamenya ndetse no gucamo ibice ku byerekeranye ku kubaka kw'ingoro ya gatatu. Kubera ko muri Israeli hari Abisirayeli bari aho batazi na Bibiliya, bahora bigaragambya barwanya bariya bavuga ibyo kubaka ingoro ya gatatu. Bakore rero sensibilisation, bahugura abantu babisakaze, babahugure, babamenyeshe ibyerekeranye ingoro ya gatatu, afin de susciter l'idée du temple parmi le peuple. kugira ngo bareme mu Bisirayeli igitekerezo cy'ingoro Et le désir du troisième temple. no kwifuza ko ingoro ya gatatu yakubakwa. 5. Icya gatanu, Intégrer les diplomates israéliens binjize abaserukiye Isirayeli mu mahanga, saoudiens mu mahanga mbese nabo muri Arabie Saoudite et jordaniens, no mu gihugu bwa Yorodaniya, kubera ko Arabie Saoudite na Jordania bari muri wa mugambi. Israël, Arabie Saoudite nayo Jordania bari muri wa mugambi. Examinerons les futurs accords de paix bazigaho ejo hazaza kuri iryo sezerano ry'amahoro, afin que chaque peuple kugira ngo buri shyanga partout dans le monde ku isi yose, puisse avoir accès au mont du temple buri shyanga ribashe kugira uburenganzira kuri uriya musozi w'ingoro en toute sécurité et dans la paix absolue. mu mutuzo no mu mahoro asesuye, Mettre en place les conditions nécessaires no gushyiraho ibisabwa byose à l'émergence des mouvements populaires, kugira ngo habe imbarutso, guhagurutsa imbaga afin d'influencer les gouvernements du monde. kugira ngo amaleta ayobora isi yinjire muri icyo gitekerezo. Ainsi, nous sensibilisons les nations du monde Uko nguko niko tuzakangurira ibihugu byo ku isi yose sur la portée pacifique du troisième temple, ku ngaruka z'iyo ngoro ya gatatu ku mahoro y'isi yose, par l'intermédiaire de porte-parole et des médias internationaux, binyuze mu baserukira ibihugu ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga. le département politique explique la portée positive du projet Urwego rwa politike rusobanura ingaruka z'uwo mugambi pour le ukuntu ari nziza, bien de l'humanité. ingaruka ukuntu ari nziza ku nyoko muntu yose. Ceux qui seront inscrits sur le site de ce département, abazaba bari kuri liste cyangwa ku rutonde hari site bakreye, abazaba bari kuri icyo cyicaro cy'iyo departement, ku rubuga rw'iyo departement rwitwa thirdtemple.org, rwitwa ingoro ya gatatu.org, recevront les avancées régulièrement par courant électronique. bazajya bagezwaho mu buryo Régulièrement. kenshi uburyo iyo migambi iriho iratera imbere. Le but du département politique sera de faire accepter en Israël Urwego rw'urwo rwego rwa politike ni ukwemeza muri Isirayeli, et au sein de la communauté internationale ni ukwemeza mu Bisirayeli ndetse no mu ruhando mpuzamahanga, de construire le troisième temple ukubaka ingoro ya gatatu sur le mont du temple kuri uriya musozi w'ingoro dans la paix. mu mahoro. Les arguments politiques avancés. Ibishingirwaho muri politike byashyizwe imbere. 1. Dieu est un. Ibyo bahagazeho muri politike ni uko Imana ari imwe, Que nous soyons juifs, musulmans, chrétiens ou protestants, twaba abayuda, abayisilamu, abakristu cyangwa nous abaprotestani, prions le même Dieu. twese dusenga Imana imwe. Des milliards d'humains mettent aujourd'hui
leur confiance en ce Dieu unique. miliyari z'abantu ku isi benshi bashize ibyiringiro muri iyo Mana imwe. Avant, autant construire, selon sa volonté, le temple qu'il a demandé à Ézéchiel. Ibyo rero ni byiza ko hakubakwa ingoro nk'uko ubushake bwayo buri mu gitabo cya Ezekiyeli. Le prophète Ézéchiel est reconnu par tous. Umuhanuzi Ezekiyeli yemerwa na bose. Il est enterré à Hila, ville située à 150 km de Bagdad. Yashinguwe ahitwa Hira, umujyi uri ku birometero 150 uturutse i Bagdad, Où il est vénéré par les musulmans. aho abayisilamu bamwubaha. Ils ont fait de son caveau une mosquée. Iyi mva ye bayihinduye umusigiti. Les chrétiens et les protestants, Abakristu les n'abaprotestani, catholiques et les évangélistes, abakatolika les évangéliques en fait. n'abaevangelike, Hein, nous sommes les évangéliques. twe turi abaevangelike, Le considèrent comme un prophète. bamufata nk'umuhanuzi. C'est Ézéchiel qui a reçu la vision prophétique du temple Ezekiyeli niwe yakiriye yishyurirwa mu buryo bw'ubuhanuzi bw'ingoro lors de son exil à Bagdad, igihe yahungiraga i Bagdad, Irak, l'ancienne Babylonie de l'époque, ariyo Iraki ya none, ariyo cyangwa Babiloni yo muri icyo gihe, en 600 avant Jésus. muri 600 mbere ya Yesu. En expliquant bien le sens de cette maison de Dieu Mu gusobanura neza, gutanga ubusobanuro neza bw'iyo ngoro y'Imana pour tous, kuri bose, on devrait diplomatiquement obtenir un consensus autour du projet. mu buryo bwa diplomasi dukwiye kwigarurira abantu bose. Ntibavuga ngo dukwiriye ngo bizashoboka. Bizashoboka ko twigarurira mu buryo bwa diplomasi icyo cyemezo kikemerwa na bose Ku isi, ku isi. libre de toute pratique religieuse, Abantu bafite umudendezo wo gusenga. le mont du temple retrouvera alors sa destination originelle. Uyu musozi w'ingoro rero uzahita ubona igisobanuro cyawo nko mu gihe cy'itangiriro, La rencontre gitangiro mu nkomoko yawo. igihe umusozi watoranywaga n'Imana. La rencontre entre la présence divine et tous les humains, Guhura kw'Imana, kubaho kw'Imana n'inyokomuntu bien au-delà des religions birenze amadini, qui n'ont fait que diviser les humains ariyo yazanye gutandukanya abantu par la haine, la guerre et le racisme. binyuze mu rwango, intambara n'amacakubiri. Le troisième temple, Ingoro ya gatatu maison de Dieu ariyo inzu y'Imana pour toute l'humanité, ku nyokomuntu yose, sera construite selon la prophétie d'Ézéchiel. izubakwa hashingiwe ku buhanuzi bwahawe Ezekiyeli. D'ici quelques années, Uhereye hano mu myaka mike, depuis icyo gihe bakoraga rero, uhereye icyo gihe mu myaka iri imbere mike, une majorité des députés soutiendront le projet à la Knesset israélienne. abo mu nteko benshi bazashigikira uwo mushinga wa Isirayeli. Des liens sont établis avec les royaumes saoudiens et jordaniens. Habaye ubufatanye, hamaze kubaka ubufatanye hagati n'igihugu cya Arabia Saoudite Et Jordanie, n'ubwami bwa Yorodaniya, ainsi que les Américains, ndetse n'abanyamerika, pour que ce projet kugira ngo uwo mushinga puisse aboutir ugere ku ntego dans la paix mu mahoro et le respect de tous. kandi wubaha buri umwe wese. Le département politique Urwego rwa politike est en lien constant avec ses différents interlocuteurs ruri mu gitekerezo kimwe cyangwa rukorana bya bugufi n'abegwa bose n'icyo kibazo, n'abarebwa n'icyo kibazo bose, afin d'accélérer le processus d'autorisation et de construction. kugira ngo bihutishe uwo mugambi wo kubona icyemezo cyo kubaka. Mumva rimeze gute? Ibi rero nibyo Hamas yabaye iburijemo. Nashaka kubabaza tutitaye ku byo dushaka kureba mu kurangiza, ingoro izubakwa n'izubakwa, kuko mu Barabu bwabo harimo ababishaka, kandi Imana yaravuze ngo ingoro izubakwa. None reka mbabwire impamvu ingoro izubakwa. Ibyahishwe Yohana 11. Tusomere Odilo umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri mbere ko turangiza. Tugeze rero ku kindi kintu utaruzi wenda uri bubone muri uyu mwanya. Bampa urubingo rusa n'inkoni bati,
haguruka ugere urusengero rw'Imana n'igicaniro n'abasengeramo. Ariko urugo rw'urusengero urureke, nturugere kuko rwahawe abanyamahanga. Kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Amen. Yohana arerekwa. Amen. Yumva bavuga ngo bapime urusengero aho rwubatse, hanyuma hanze baharekera abanyamahanga ngo bazasiribanga amezi 42 imyaka 3 n'igice. Nuvuga ngo iri jambo dusomye ni igihamya ko Imana yishuye ko mbere ko Yesu agaruka hari hazaba hariho ingoro. Mashimeje kumana. Ariko ikibazo nago turagikemura. None kuki bavuze ngo upime ahari urusengero ingoro nako, hanze nuwapime uwarekera abanyamahanga? Kubera iki? Umviriza rero. Kugeza ubu benshi bari bazi yuko abakurikirana ibibazo bihariye, bari bazi yuko hari iriya misigiti ibiri niho hahoze ingoro ya Salomo. Sibyo? Ariko ubu hariho umuyahudi w'umuarkeologe ukomeye cyane. Archaeology niba abandi bafite ubumenyi bwo gucukura mu butaka kugira ngo babone ibimenyetso by'abatubanjirije mu byatambutse. Amateka menshi ari hehe? Mu butaka. Rero ariho umuarkeologe ukomeye cyane yemewe w'umuyahudi yaje kuvumbura ko hari akura umusozi w'ingoro ahari iri uriya musikiti wa Omar Dom di Rocher, amajyepfo yawo akaba ariho musikiti El Aqsa. Amen. Amen. Iburyo bwaho hari imbuga nini ntakiriho, kandi ngo aho ngo niho hahoze ahera hahera. Ese mwabyumvise? Ku musozi w'ingoro, amen, aho iriya misigiti ibiri iri, iburyo bwaho ariho hatumiranye n'irembo ry'Uwirasira zuba, Golden Gate. Hari imbuga nta kintu gihari, nta kintu bubatse hariya, ngo aho niho bavumbuye ko hari ya ngoro ya Salomo. Bivuga ngo rero kubw'iyi mpamvu ngo ingoro ya gatatu ngo izaba ingoro y'amahoro ku isi. Amen. Nuvuga ngo icyo gihe nikigera hazaba kuri uwo musozi nyine ya misigiti ibiri izasigara, hanyuma ingoro yubakwe kuri ya mbuga mu izina ry'amahoro. Iyo niyo ntego rero yari akoro ya Abrahamu mu buryo wishwe. Uro nago bikiri ngombwa ko ya misigiti isenywa. None urabaza ati kuko Imana izemera ko ibyo bibangikanywa? Yohana yavuze ngo pima ahari ingoro, amen, hanze iyo ngoro uharekere abanyamahanga. Ubwenge bw'Imana buhambaye. Nuvuga ngo hari imisigiti Imana yayise naho abanyamahanga. None reka ndangize kuri ibi rero. Kubera iki amasi yateye bakaba bahagaritse ya gahunda? Nukubera ko wowe nanjye nimba nta mikino tukadukijijwe, ni twebwe tubabujije. Kubera Abefeso ibice bibiri. Abefeso ibice bibiri. Amen. Haleluya. Abefeso ibice bibiri. Haleluya. Amen. 19:22. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Twebwe itorero rya Kristo ni twebwe ngoro y'Imana isezerano rishya yo mu buryo bw'umwuka. Hano ntabwo tuvuga amadini. Twebwe aba Kristo bakijijwe
b'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Ni twebwe ingoro Imana ibamo mu mwuka. Habaye gushenywa ingoro yo muri iyi si mu mwaka 70, kuko Imana yatangije ingoro yo mu mwuka. Igihe ingoro yo mu mwuka ikiri hano ariryo torero, ntabwo uriya mugambi bafite wo kubaka ingoro ya gatatu y'Abayuda uzakorwa. Niyo mpamvu Imana yemeye ko Hamasi bimenya hanyuma igatera. Ibyo se bitubwira iki twebwe rero? Nivuga ngo ibintu byose biri standby, bitegereje ngo icyo kibabuza kiveho. Nimba rero muri kwa kane ariho bari gukora biriya twavuze, amen, Imana ikaba yarabyagaritse, kuko ntago za ngoro ebyiri zabangika mu gihe kimwe. Imwe ikwiye kubisa indi. Ingoro y'Abayuda yarashenywe iratubisa, kugira ingoro y'Imana mu mwuka, iyo torero ya Kristo ibanze Imana yubaka itorero ryayo ritubaswe n'amaboko y'abantu. Niriva mu nzira, iriya ngoro rero ya gatatu izahita yubakwa, bene data. None kubera ko Imana itabyemeye ubu, Petero aratubwira impamvu hanyuma turangize. Petero wa 2:3-9 n'umurongo wa 15. Umurongo wa 9 n'umurongo wa 15. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinze, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Amen. Amen. Iyi mpamvu Imana yahagaritse kugira ngo iriya gahunda yo kubaka ingoro ya gatatu nikorwe, ngo Imana irareba mu itorero igasanga bamwe ntago bari tayari. Imana irareba mu itorero igasanga bamwe ntago biteguye gusanganira umwami. Abandi nabo Imana ikabizi ko bakabaye mu itorero ntibaraza, ubutumwa ntago burabageraho. Ariko kubera yuko byose bimaze gutegurwa, mu kanya gato Imana iravuga iti rero abadashaka kwihana n'akazi kabo, Imana izahita iteka ko umwami Yesu amanukana na marayika mukuru impanda, hanyuma impanda ivuge, itorero rizamuke. Rero bamaso rero, ntago bikiri Bibiliya gusa, ni ibintu biri muri actuality y'umunsi. Ibi mbabwiye ni ubutunzi bukomeye. Sinzi rero umuntu yakinisha agakiza uyu munsi, kese ari umusazi, sibisi? Iyo wabyumvise, mubaza ko Imana izahagarika gute iyo gahunda kugeza ryari, nimba abantu badashaka kwihana? Hanyuma reka mbere ko turangiza, ndashaka wowe nanjye twibaze. Mwumvise ziriya nka zaje muri 2022, kandi ikwiye kuba sacrifié, bakwiye kwibaga ku musozi wa Elayono itararenze imyaka none ntacyo bikubwiye. Nashamba ikintu kimwe, umviriza, nimba watahuye ibyo navuze, reka ndangize kuri iki. Ziriya nka zavuye muri Texas 2022, kandi umurimo wazo imwe muri yo nibayifata bakayijyana ku musozi wa Elayono, bakayikuramo ryavu, bamaze kuyibaga bakayitwika, bamaze gukuramo ya maraso, ntikwiye kuba yarengeje imyaka 3, niko amateka avuga. Aho rero kwiye kumenya ibyo ari byo. Yo kumenya ibyo ari byo, usicheze sasa, usicheze na wokovu. Yesu mwabyumvise, ziriya nka, amen, zirinzwe kurusha ikindi cyose. Barubatse inkike za asiye z'ibyuma, zirinzwe n'abasirikare bakomeye ba Isirayeli, zaje muri 2022, nta n'imyaka irarenga 2
kuko turi mu mwaka 2024 kandi ikwiye gukora itarenze imyaka 3. Mu ijambo rimwe rero, get ready. Nimwitegure. Nimwitegure. Nimba hari ibintu utaratunganya bitunganye. Harageze mu mwanya wo guhumbya. Uzasigara hano mukirira avuga ngo umaramara. Nasigaye abandi bagiye. Urakina. Ngwima umwami Imana ntatinza sezerano. Ngo yihanganira twebwe ntihagire n'umwe arimbuka kugira ngo twiha. Iki ni igihe cyo kwezwa. Ni igihe cyo kwezwa abavandimwe. None se ibi muvise ari idini? Non, c'est dans les médias internationaux. Amen. Journal Le Monde ya France irabivuga, ibinyamakuru byo muri Amerika birabivuga, ibintu byose. None se iriya ziriya ngingo ziri muri iriya département politique, nimwabyumvise se? Département politique ya Israeli iri muri ya accord d'Abraham. Amen. Genda ushake accord d'Abraham uraza kubona ibyo ari byo. Jya kuri internet amagara accord d'Abraham uramenya ibyo ari byo. Amen. Ndashaka kubaza ibintu Amerika irimo n'imikino. Amerika niyo ibahagarariye muri accord. Mwabibise? Amerika niyo ihagarariye. Ahubwo reka mbabwire ikintu ntatekerezaga kubabwira. Umviriza. Kugira ngo information ibe complete. Umviriza. Trump ninde yibazaga ko azongera kwitoza? Kandi nubwo bari baramushiraho ibihato ijya no hino kubera ngo inkiko biki nashaka kubabwira, nitugera mu kwezi kwa 11 igihe bazatora, amen, Trump azongera kuba president. Naongera kuba president wa Amerika, mumva Imana imugaruriye iki? Mumva aje nitugera mu kwa 11 ukumva ko Trump yatowe, uzahita ugaruka kuri izi nyigisho z'uno munsi, wongera uzishake kuri internet, kuko azabaje asubukure aho yaragejeje. Ubwo bwenge bwacu bw'ubupfafa tubuvemo, ubwira sigo mafuti. Imana irakora ibintu muri iki gihe cyacu bigaragarira amaso y'abantu, ariko abantu bari mu buhumyi. Bari mu buhumyi, ubwira sigo n'amadayimoni afunze imitwe y'abantu. Ntabwo ibintu biba birikora. Noneho waruzi impamvu amasi yateye, uyu munsi ntiwabimenye. Ntabwo uzabyumva avuga ngo iki nuko gusa Imana ashatse ko bimenyekana. Kubera ko umwe muri bo niwe yabivuze ngo icyabiteye ni yanka iriya barayitinya, bazi ko inka niboneka ngo imisigiti barayisenya, niko bazi. Wayumvise? Amen. None Trump n'ibibazo afite bikomeye cyane mu nkiko zawo, kuko yagarutse. Kandi mu bwenge bwawe ushobora kwibaza ngo ntabwo azatorwa. Nubona towe rero ntubifate mu buryo bwa politike, umenye ko aje gukomeza les accords d'Abraham kugira ngo ingoro gatatu yubakwe, kandi nizubakwa itorero ry'Imana rizima rikiri mu isi. Ariko ikifuzo cyanjye kandi cy'Imana nuko wumva impanuro ya Petero. Umwami Imana ntatinze isezerano, yihanganira twebwe ntihagire urimbuka. Alléluia. Alléluia. Ça c'est la Bible attestée scientifiquement de nos jours. Bibiliya irahamirizwa na science uyu munsi. Amen. Irahamirizwa na politike y'isi, irahamirizwa niyo iraba ku isi, irahamirizwa na science. Muzabe mwibuka iriya chromosome, murabyuka Y, mubyibuke kugira mumenye ko Imana irakora umugambi wayo. Amen. Nusukwe n'iyisi tuntu twaha ngo duposte ngo dukingo twa promotion. Tekereza kwiteka ry'ubugingo bwawe, cyo nicyo cy'ingenzi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. None itorero ryigiye hanyuma bakaguha ibintu byose byo ku isi.
uzabyinjoyingamo hano biradushuka rero. Amadayimoni arabizi be turimo bavandimwe, niyo mpamvu adushukisha ibi bintu mubona hano, mapambo ya dunia. Nubona ko tuvuye hano, Imana nitinda nyuma y'ukwezi kumwe ni bakeya baza bakibuka ibyo twavuze, bazongera bagwe muri rutine yabo iyo bita le train de la vie. Hahirwa abantu bari bufata icyemezo uhereye none cyo gutangira urugendo rwo kwezwa. Amen. Bagakura ibishimwa mu bigaho. Urashaka impinduka mu buzima bwawe? Amen. Mais il faut être malade pour ne pas le vouloir. Sinzi ukuntu wakumva ibi bintu hanyuma ukaguma gutyo, uzaba uri kurimbuka. Muzi ko hari abana bo kurimbuka? Amen. Yesu yise abafarisayo iki? Abana binshi? None se nimba ya magambo wayumvise ntihagire icyo akangura muri wowe, yewe wowe uri kumwe n'abari bafarisayo, uri umwana wo ku sije mbivuze n'ijambo ry'Imana. Hari abana b'inzoka, Biblia yita abana binshi abafarisayo. Nimba ya magambo nta kintu ahindura muri wowe, uri wo kurimbuka. Nubwo twakora gute, nubwo twakuzirika amaboko n'amaguru, abapasitori bose bo kwisi bakurambikaho ibiganza, nitwakuvanayo. Reka rero ngusengere, nibaza ko wemeranya nanjye kushaka impinduka. Reka dusenge. Mwami Yesu, ni wowe uzi umutima buri muntu wese, ni wowe uzi ibiri mu mutima w'umuntu. Iri jambo ryavuzwe abo bose byakoze ku mitima. Ndasaba Mwami kugira ngo nk'uko wakanguye imyuka ya Zorobabeli na Yosuwa umutambyi mukuru mu gihe cyabo, n'abayuda bose bavuye mu bunyage kiriya gihe, bagatangira kwita ku ngoro yawe, kwita ku murimo wawe, kwita ku cyubahiro cyawe. Aba ariko Mwami ukora igitangaza muri uyu mwanya mu mitima y'abantu bose bita ko ari abakristo, bita ko ari abarokore, bita ko bakijijwe. Mu izina rya Yesu Kristo, umwuka wa buri muntu wese ukangure mu izina rya Yesu. Iby'umwuka yaratangiye kumva biri kure, Mwami yongera agaruke kumva uburyohe bw'ubutunzi bwo mu mwuka. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, umwuka wawe ukanguke muvandimwe, utangire kubona ibintu mu buryo bw'umwuka, niwongere kubibona mu buryo bw'inyama n'amaraso. Utangire kunyoterwa ijambo ry'Imana, utangire kunyoterwa gusenga, utangire kunyoterwa kunezeza Imana kurusha kunezeza abantu na kamere yawe. Utangire kumva muri wowe unyotewe guhora wumva Imana ivuga, Imana iri hafi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, kamere ikurekure uhereye none mu izina rya Yesu Kristo. Guhera none umuntu wawe imbere yabaswe na kamere arekurwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Amaso yawe yongeye guhuma ahumuke mu izina rya Yesu. Amatwi yawe y'imbere afunguke mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera atangire kandi gukora umurimo we muri wowe. Na nijoro umwuka wera agukumbuze ubwami bw'Imana, agukumbuze impanda y'Uwiteka, agukumbuze ibyiza by'ijuru, bya bindi ijisho ritigeze kubona, bya bindi bitigeze kwinjira mu mutima w'umwana w'umuntu, bya bindi amatwi atigeze kumva Imana ibikiye bayikunda. Umwuka wera abigukumbuze mu izina rya Yesu. Waba ku kazi, waba mu rugo, waba hehe, mu buryo bw'umwuka Imana iguye kuba maso uhereye none. Iby'isi ubishyire mu mwanya wabyo, ntuzigere ubirutisha iby'ubwami uhereye none mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Murakoze, reka tubahe umugisha. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka wera bijyana natwe twese. Amen. Amen.